Actually, Chino Paimani, Khoroktam ni Bishing Masaka Belakina serious, Binbumuka, Shopon Gosh, Boke auto driver ta, Anke Motilati is a com, and Ketemasanke, Shunil Chondro, Debrai Hanai, Boki, unknown Chikubini Lapata Saniaku, and now Khorokam ni Bishing Shopon Gosh, the driver no Belakina serious condition, Omani Bishing, Khorok na Motilandas, the Shopon no. Chinoro jet dressing nangmani je chino available tongmani the top side of ruai shubuya kui angko rihozaka chini GB trauma center sing refer ka thayo aro thangai tisha x-ray rok thaya kui borok piha chisa tamke manan taboke Bishramganj hospital khoroksa tongo khorong ni refer khaiya khoroksa tongo khorong ni refer namai mote khoroksa ni asa bishing ni just minor but bini address haimia ko o jen tak je driver chamani abo khai bahai rok mane bin dehero bopting kha bini talka thangka mokol kene saka no thangka bukung ni bekre no bai khana nga bua bishing ni saka ni kasaka bai thangka kene no e abo mane mukhang no bishi injured tang yang yak ni sa kuk bai khan tei khoroksa ni ka tei khoroksa ni ka ka bokhorok thangka yang side ni bokhorok thangka ka khsei tola ni dige thangka asum bini ka ige busuk boyas rok bungi khana o driver je serious angkai bokai 45 years bungtama Shopon Gosh angkai temasa angkai Motilal Das bokai 70 temasa u jeni lapata siaroka bokai 80 bosor Shunil Chandra Debrai bokai takono sia kombini jagara ombagai oro no toni ton kusu racing rok khai police no khobori rekha borok nai bini address tu khai ta o patient nong to nai ki sab to phai bong pass nang gari pe fire service tu phai borok khorok ta tamno fire service tu phai ka chin Bishramganj fire service ni bong para rok khai rok sai jama bong para tamu tong
Sopon Bos Mengke ya Agartala Longkamura. Sopon Ghosh ni hingga mungkai Agartala Longkamura hingga Motilal ni hingga Bishramganj ono. Bote masani ke to silia. Oke, iki jasine muslim. Ani bung Dr. Ria Deborma ang Bishramganj ni medical officer. Thank you.